dia aporte kampung ada bangkit ini nangis tu akan si finansok apita na kecil itu terlalu jadi parti si ketetan akhirnya di parti kasih parti yang milik tu malau itu kan kecil pun itu jadi patumi hajau milik konsensial alang itu cipa lebih konser ini mass training program का बोलो जैसे ट्रांसलेट ना बच्चों को सुनील किसो अलग ही बात है नॉन एक्स कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी लो नॉन एक्स लो अलग इस्लामी बीजेपी लो aku top ni state na tengah pena potensial ni seperti di pondok tapi saking teron alang ni bangke ni mondok MCC lo alang ni tame presiden alang intensi seperti di pondok tapi perhalan kurang alang ni independent candidate lo tapi ke APHLC kan tulah diren inti alang li bangke presiden lo wajana PS lo presiden lo tapi laku alang li bangka pachingan ko pola ya to inti aporte la jiren kilo alang li bangke sampai alang li perang non ta make lembra pe ko ta selang li tu ini nang li tu matengno si amises ba akan kargo ora akan si amises itu kan si kita nang li ko kenu ramo kasi alang li kecengsi ni alang li सुनील किसको आपकी हाई कंसीव तो अपने को alam kanji sendiri apa Cetong spokesperson Bharatiya Janata Party is lapen ini ada press conference pan dak media aporte duan pan jong bang pon li churu lo nelimen ke la Sunil tisu lo neli ke kiceng kan Congress ke dotre pang lo by birth pole chi puja ta chok lo neli Congress along ke ha ber Mondol Congress pendang lo district long youth Congress saklem lo lapen several chief district Karbiang long district committee long saklem tang bang lo lapen finally general secretary nengkan non last election atan liara general secretary of system bom dipu lapen bokayan resian in charge system bom lo te wakil sita Congress along claim bom sita nili homosi pan nili 25 nili constituency nili amake sar Pherangke Congress pen ai cheng MDC lo adlo so MDC lo alangli keneli po lo litang si alangli team li pinangan Congress claim lo lapen Congress pen ajoine nili ham nili rit anta virtum lo te wakil sita anak kacipiduk pen nili ceteklong lo nili papana kangon nili papana kangin so nili Indian National Congress along iklam ajak diktu ita ceteklong le lo nili jungjung da tiket yang batai lo nili ada pen local hisab kelong ni right duk pen sicang lo wonta batai ten panu chubel la he ning duk la pen promosi nang ke pangkai bia jo ni pen nili Congress pen ciubuk la pen ningkan pride 12 years nili silent dokolo te wakil seta la swagya pangbong nili theklong lo non ke do bom Bharatiya Janata Party under the leadership of the most youngest young energetic and hard-sighted leader hardworking penalang li kiduk kela katong pan kanghon kelang kon mepik lapen lan patagali Karbiang long district along bikheke ilitum headquarter long theklong lo nang itum kadu etang long ilita ki theklong pen hining sampli to athema alangli dipu lapen atok anota development ki claim pen job Karbiang long achera papret piklo lapen alangli pan theklong alangli kela kawe pen ang thin kelang no ave kiduk kela to pan alangli kelang pon pahuman pik lai ke theklong alangli leadership ke theklong pensi ning thelo pen ning arong lo apen an parta Bharatiya Janata Party under the Prime Minister Narendra Modi lapen
state along Dr. Himanta Biswa Sarma, the Chief Minister of Assam. Lapen Ladakh, Litum Karbi Anglong district along CM Dr. Tuliram Longhang, the Chief Executive Member of Karbi Anglong Autonomous Council. Alang Litum Kitem Kedam Kimisenpen, non Litum Karbi Anglong, Kachibhong Kaching Chek Tawe. Ladakh is a peaceful atmosphere alang Litum Wanlo. Lapen apisi la kang samjin atumon ke doko ka join pen Litum development teglong piglo. Non Litum nilipalong. Kunujin alenge thailan district long that pen kumane alenge thai ha borpung tarapung ke dam itu ke la ka humri dam pu theglong le pen lang pat borpung an dam pen si alang li ada ke do arata tum kichung ke la lang dam do la pen alang li ke dam pen jok pineng ke ni tum to war ke thai borpung dak ni le pen chukia la pen ha borpung an to war non bonai bom Jola sonda ta ko non tarapung pen along ta lang ni atok kanu ta tuar keme pondo rata to pan ason sokar pet kipi asuni amhat alang li pele piglo lahe ke thegalong pe lili patumi 19th August 2026 nili CM sar nili pan labang so bi join nun matak ni pana deng our side nang people ni jalang lepan suri akadong paju atumi under my leadership nili bangkang a congress doan nonda nilong do adak mondol congress nili president lang isadin teron da dolo lapenan parta APHLC alang itungalo chepang tang alang itadi tumeching ki chetan pen banglo Lason data katumi akapeka kai pu kote rolat kujur lapen lapua bang kala ni tumi celang kriya bang lo urang sorry lapen lapua bang ke ni lipen dak leng lang ata ke alang lige non district committee president akai sar rotoning di ai ka pok lo alang li BJP Kedun ni lipen paprang lang lapen non put alang li aktif ni tonong atira bom lo la sialang li panda chorulo asip non itu patumian pen abang ke nilitum arong malam dan niliat tumi meeting along the than lo nilitum tisorong matang te chokia la bang so tisorong bang ke da ke ha kicheng pen congress ke do the badim lo movement hota ne tuman lo ke sungne tum lo sita do the pen si congress ta dasen chipa chong sita tumian abang ke nilitum arong pen more than 224 houses nilila kani tumarong dalo lapenan pada daga population ta more than 380 population dola ni tumarong tumi arong pen masi congress arong pa nilip ke tanong tai congress ke dakan chol asi arong pen masi patumi nitum non ke bom bharatiya janata party along nitum join dolo so ki join pa nitum ning arong piklo lapenon ke bang gilangan yanta under the leadership of Sir Tuliram Longhang, Chief Executive Member, Langli and Ladakh is this Karbi Anglong District BJP President AKI Sir Roland Killing, Alang Lituma leadership along Litum Dodun Pen, Lancer say BJP party Pang Tangi, then Niliparong Banke Nitum Dakun, non Kivangi election Banke, BJP Gadak Island. Lapenan part of PHLC atumta dake avelo kasi non ke bangi election banke nili pa banke lake BJP si wang popusi litum ning the pondo lo ini labang sa chatai long ni phan apo ti pot business tum hanas teme ado wi banda kiru pi paprang lo sinile APHLC nili akon tending silong pen bang lo sita nili poi pen ngali sita me nilta PS wala lang so PS long pen president long nili men biren ti si hala da long man ke niltum 2019 pen lo APHLC along ke claim don hada claim don bom pen niltum hada ke kapre a party ke ni tumhan
pare monu dela nili tumsi hadake high thorgar 2019 pen ke MP election pen ke non ruling a party tumsi tami nangun dela sitami nili tumsi thegdam long lo ali abidela mane nili tum pahai bom sita ningi si thegdam abidelo la pen nili party la pen nili tum arata tum bhanta nili nindu lo alang tum bhan nili party pahai pipom sita nili athangda alang tum bhan kirap je nili thangson abidelo kechelan nange nili tum ge la langbung la pen inghan atwar si chelan nangbo si mathalo non kiruling bo ma party Dr. Tuliram rong ha ki ja ki mission pen ke thek long sin tum ja ko thot labang so party long chipa obni phasi atum according to lang chipa wa sinona ki van ya ban ke ni tum ma puling long dong nang so apias long mang ke Afrika party phan mang ke hala ja ke ni dim ta pe khe khelo la ke BJP a dim lo BJP a bhut se ta ke long ko posinitum sarman tani ke khelo la pen aning ta pathe lo la pen ni tum akam da claim back ko ase adak mang ke nili piposi APHLC pen wangan ko la ke non টুকে দিয়ে সকলো রাজ্যে গম পাই আছে যে বর্তমান সরকারে কি কৰি আছে বিজেপি সরকার কি কৰি আছে আমি নকলেও হ'ব আপোনালোকৰ চেনেল দিয়ে সকলোৱে গম পাই আছে আৰু ইয়াকে ক'ব বিচাৰে এতিয়া ধৰক বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নৰেন্দ্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যেনেকৈ ভাৰতৰ অকল নহয় সৰ্ব বিশ্বৰে তেওঁ এজন মহান পুৰুষ বুলি ক'লেও বেয়া নহ'ব তেখেত তেনেকৈ অসমৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নহয় তেওঁ অসমৰ নহয় ভাৰতৰ বিখ্যাত যেনেকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাগে যেনেকৈ অকল কাৰ্বি আংলঙে নহয় তেওঁ অসমৰ বিখ্যাত সেইকাৰণে মই বিশ্বাস কৰোঁ তেওঁলোকে যিখিনি কাম কাজ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাম কাজে আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ আৰু সেই ভাল পাই আমি এইটো দলত যোগদান কৰি আজি আমি কাম কাজ কৰিম ৰাইজৰ লগত হাত মিলাই বুলি আগবাঢ়ি আহিম ইয়াকে কৈ মোৰ ধন্যবাদ